Baik All India Radio Shillong ko khubor ban Puleru Richmond Karluki. Kimat bakong san jo ko khubor mentaga step. Menteri Korbari ke Sarkar Pedang ula play ke Interstate Bus Terminus bat ki wake project ha Shillong henen kesni. Ha India ladap ai palat software keluruh nyu fufralak teligi dos jong ketika yada na kejimpang COVID-19 kat haduk mentah. Ha Meghalaya henderus pa kendai fulai ngut kibrio kelio tumai kejimpang COVID-19 henen kesni kan basan spa kat kendai ngut kilakoi. Bat kamera bai chanu kalayo ekata kemarupa ha kejingila kai Tokyo Olympics ha kejingikun weightlifting. Haswa bingin pai syukur kubor kababnya ini syah skor dengan kejimpang mena ke badan kam. Namar kejimpang COVID-19 ni kentu ikinong snap jengi banam kensting hendrai bansyim ikilat jengi rabaro. Bar kita beladap South Sans ng Garta syaneng ke beladap syim ikawat baningkong jong ketika bansyim ikawat kebaar on daladai kepor. Boy radeh ha kejingsingan de kababot ikinigilai teli kirukom le akibasok. Dan ikimas penjengai nigiwai bat sabkot bahaya laki kiti berkedur kemat. Nagabanta ki jintib babnya halor ka COVID-19 pila ban phone ki number yarap jong kari ki badai not iwei arlai kendai nyo pranot sahundrio bat iwei not nyo san bat ki number yarap ka jela Meghalaya ki dai iwei not pra bat iwei not nyo not ka khubor ka babnya. Menteri Korbari ke Sarkar Pedang Amit Shah henen kesni ula play ya ke Interstate Bus Terminus Hamolai Moyong Shillong ha kajingi dan rengkat Menteri Rangba ke Jela Meghalaya Konrad Kongkal Sangma kiweki Menteri Sarkar bat kiweki he Sarkar. Amit Shah ulong mak Sarkar kan penesok ya bero kinong ba jong ki Jela kathan stela mini dagi rel bat kilingsun kada kesenam arhajar arfulai arhajar arfusal. Shosho ulong bakane ke Interstate Bus Terminus kandai ke Jaka Pedang joko yo kokot daga baongru bag Sarkar kala treshitam megbenta banwanra yaki kampen roy haga jela na duga sinam arhajar katsau. Ya kane ke Interstate Bus Terminus lashna haga jimlut bakumba South Fraklor tengka balabay daga North Eastern Council kandai po na kasispa badaga Sarkar Meghalaya shipo na kasispa. Amit Shah ula pliru yo maunong rim jong ka Multi-Purpose Convention Center kam Space Exhibition Facility jong North East Space Application Center NESAC ha umyam. Ya kajingalang jong NESAC Society balapnya du Amit Shah lapunlong ha kajing dan rengkat Menteri Ketenat Development of North Eastern Region UJK Reddy Menteri Rangba ke Jela Meghalaya Konrad Kongkal Sangma berkiweki he Sarkar. Hakani kejingelang lapuni giru komprekam beper degi satellite kebiadai bat gejing kni ikiwa iklau bat kiwei benta balale haki jela kathan dalam mini. Amit Shah lalit ban pliru ya ka COVID-19 step down hospital kemudian bat ka pediatric ICU bat ka liquid medical oxygen plant ha sauli ha New Shillong. Hadin kaneu Amit Shah le kendo ya baro ki Menteri Rangba jong jela kathan dalam mini. Laban kedua mengebu Amit Shah dan haga jingwan jungo ba arsni jungo haga Jela Meghalaya. Ya palat software keluruh nyopo fralak teligi dos jong ketika yada naga jimpang COVID-19 ladap ai hakari kat hadu mentah hapok ke program ITK. Katanan kakot kakia ke Sarkar Pedang kalau penting bahanin kesni la ITK ya software lak dan refunyo hajar mut kibrio. Kajingdan ki bakot ni kejimpang COVID-19 he India mentah kalakio syaka kendai punyo poin laisan na kesispa. Palat laisan hajar mut kibrio kilakot na kejimpang henen kesni. Ya kajingnya iki tes banlap iki badan ni kejimpang lanang pentlan syosyo hakari. Ha Meghalaya ngeres pa kendai pulai ngut kibrio kelio temai kejimpang COVID-19 henen kesni. Badagine kajingdan kibrio kebarang donu nyuknyang jimpang tolong saw hajar nyo spa prangut. Kat basan spa kat kendai ngut kibrio kilakoi. Kibala kelat henen kesni na kena jimpang gidon samut badagine kajingdan kibala kelat baro kolong si hajar kat saungut. Menteri Rangbado kari Narendra Modi unyasa migisembo perkat jungu hakari bat syabari rukunjo hak program Man Ki Baat lembag All India Radio hak por katwe bajian mentaka step. Kani kan degasian bahnya fukundai ba Menteri Rangbado odai jingkran ke program basisian shibnai. Onla banyo ekene ke jingkran Menteri Rangbado na baroki network All India Radio bat Doordarshan bat ke website newsonair.com bat na ke News on Air mobile app. Onla ro banyo na ke YouTube channel jong All India Radio ke DD News na ke jong ke office Menteri Rangbado bat jong ke tenat information bat broadcasting. Mariadat kerana Menteri Rangbado ang kaktin Hindi on pensno sa gijing pengkelas kaktin Kasi Jantia bat Garo.
Yakini kijing penkala sepen snobiang hakapor prabaje la shibet janmit. Kaniko kubor kawan Shafi nak All India Radio Shillong. Kanong ilakai weightlifting na India ka Mirabai Chanu kalayo ay katakma kabanding kong na kabantakari haglumpong ilakai Tokyo Olympics. Kalayo ay katakma rupa hagajingyakon jongki kentay hagajingkya basof kundai kilo. Kalala abanra ay kanar bakya arspa ar kilo hagajingyakon clean and jerk. Presiden kari Ramnath Kovind ulai kublay ka Mirabai Chanu kabalayo ay kinakatakma hag Olympics. Menteri Rambado kari Narendra Modi ru ulai kublay ka berulong baka jingjop jongka kalong gajingay mensian ya baro kinong India. Ungay na ginongruay bapaw ko All India Radio Shillong iba John Gilbert Sons ila Kladno. Ilalong nongruay hakakerdan grade A hagijingruay kasi ba ideru graded artist hagijingruay jantia bat pareng. Lakai hakashitarek ukalalungkot kasnamsya jar kandai spa sopufra. Yathau kakunwan tem The Wanderers hagasnamsya jar kandai spa andrepunrio. Ilalong bajuye igijingruay balatep kumki Robindro Shangit nigijingruay utagor. Hagasnamsya jar kandai spa kandai pusan na khosnabhai dulat kejela Meghalaya bandruay igijingruay Robindro Shangit Haraj Bhavan. Ilasya pungkut buram hagasam Jyoti Rupa na Guwahati na gabanta kijimno senyang jongi hagatam kaput. Ila jadan benta hagatop jingruay Assamese bankenmau buram nongruay Assamese bapaw Ujayanta Hazarika. Ka jingle on tap ekamet besa jongi kan long benta kasni hakpor shibijishteng ha ulog jintap ka balang Catholic ha umpling. Ya kasos kular layasai banbo ya satellite center jongka IIM Shillong hagajala Arunachal Pradesh. Ka IIM Shillong bat ka sarkar Arunachal Pradesh kilekot banet trailang kum ki parlok banet sam jingtip na kabentaban kentiyo ya karukam traikam ki officer sarkar bat kiwe ki mat traikam bakongsan. Haba pentip sa tangga jinya soy ya kaniga soskular Menteri Ramba kajala Arunachal Pradesh Upema Khandu ulom balaya soy ya kaniga soskular bat ka Dr. APJ Abdul Kalam Center for Policy Research and Analysis kabadan haka IIM Shillong. Mizoram ya kejingkang dam baperking bha la penjelan biang sashitayo batkan beteng hado ka lifeway tarik mentau benai. Ya kejingkang dam bapura an penjari hakathain Aizol Municipal Corporation. Haki-wagi distrik la aibor hibor penyat distrik ban penteri kami kejing perking katkong kejinglong jingman kajaka. La syami kenekarai ban penjari biang ya kejingkang dam bapura ban telakam ya kejing sapriang kejingpang COVID-19. Kawai ni gilat jinyarab ya kiri bamarjan ke India kalapha ya ke Oxygen Express cakri Bangladesh henin ke step. Lasya dikilat jing penkere nak benda kini ke jingtmu daga tenat penyadral kari. La penked arspa metric ton ke liquid medical oxygen na India. Karel baki ke oxygen ke India kala ledra akan ke oxygen syaka station rel Benapol hakari Bangladesh. Batkan poi mentah kesni. Kania kadegasian ke beningkong abalapha ya karel bakit oksigen syakari ke bamarjang. Ya kini ke oksigen an tumpoy ke hospital ha Bangladesh na kebenta banyakon ya ke jingpang COVID-19. Ka sarkar pedang keladap hak kumbasof sauklur sanfulai lakteli ketika COVID-19 syaki jela bat ke Union Territory kad haduk mentah. Katenat kekot kakya ke sarkar pedang kelaong baka kuak banten stat ya ke jingai ketika ha barok kawai kari. La banten kemau hangnya baka sarkar pedang kum shibenta jong ke program ITK hakari kelkersya di gejela bat ke Union Territory dan ke ba IA ketika syaki. Ka India ka kami lenti ban senang no ya kejeng ITK di kena kat hau nailur mentah kesenan. Direktur ke AIMS Dr. Randip Guleria uleto baga Zaidas keladap ya kejeng persyang ban kemi ya kejeng terekam kena ketika bat kadang up ya kejeng bed kan baga kejeng persyang ban kemi ya kejeng terekam ketika Covaxin jong ka Bharat Biotech kan kot hau nailar ne nailur. Dr. Guleria penpau kejeng kermen bakat hau nailur onla ban senang no ban ITK segi kena ke ban longkalat ban penkot ya kejeng sapriang kejeng pang COVID-19. Batkat tu ko kubor kalakot akan ke step ke balawan Shafi nak All India Radio Shillong. Ni pengemau pi kinong snap ba kapor prabaje ni so ba daily station nak kebenta ke kubor ka ketin Hindi ka banbot ke kubor ka ketin pareng ka kapor prashteng. Ha kapor kendai baje nak ke station pini ko kubor nak tan stelam ni ha ka ketin pareng. Kapor menta kala janda partan praduna 1 minute.